Abavumvu ndetse n'abongerera agaciro ubuki baragaragaza ko bakibangamiwe n'imiti irwanya udukoko mu myaka, kuko iyi miti ngo yica n'inzuki bigatuma ubuki bugabanuka, kandi abanyarwanda bakeneye nibura toni 17,000 by'ubuki buri mwaka. Ni mu nkuru twateguriwe na Jean Paul Turatsinze. Ubuvumvu n'ubworozi bw'inzuki bugaragara hirya no hino mu Rwanda. Bamwe babikora mu buryo bwa gakondo, hakaba n'abateye intambwe babigira umwuga bakorora inzuki mu buryo bwa kijyambere. Bamwe mu bavumvu, abacuruzi b'ibikomoka ku buki ndetse n'abafite inganda zitunganya ubuki bagaragaza ko hakiri intege nke mu kubona ubuki buhagije isoko ry'u Rwanda. Baratunga agatoki imiti iterwa mu bihingwa ngo yice ibyonnyi, ariko ugasanga yica n'inzuki. Turifuza ko ku bufatanye na leta n'abandi bafatanyabikorwa habaho ahantu twavuga ko hakomye, hakaba hakomye kugira ngo hakorerwe ubuvumvu nyine bw'umwuga, kubera ko inzuki zigenda zigabanyuka kubera iterwa ry'imiti mu bihingwa, kandi no gutera iyo miti nabyo birakenewe kugira ngo babone umusaruro uhagije abaturage babashe kwihaza. Ariko hakaba hari icyo cy'uko inzuki iyo zibaye nkeya ku rundi ruhande, ibyo twita pollination cyangwa se pollinisation, kubangurira kwa bya bihingwa akenshi biragabanyuka cyane. Mu bibazo twabonye bifite ingufu cyane ni ukureba uburyo ari amashyamba yacu cyangwa ibisigara byahabwa aborozi b'inzuki, bakabyaza umusaruro ari amashyamba yacu, kandi n'amashyamba nayo inzuki zikayagirira akamaro ko gutuma nayo agorohinga agakura neza, kuko ziba zibangurira ibyo biti. Dufashe urugero, umuzinga wa kijyambere uhagaze hejuru y'ibihumbi 50, ariko wajya kure umuzinga wa gakondo uba uri hagati y'igihumbi na 500 kugera ku 3,000. Urumva ayo mafaranga kugira ngo umuturage yabone abashe kubyaza umusaruro ka gace atuyemo n'inzuki, usanga ari ikibazo. Umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB, Dr Solange Uwituze, asaba abahinzi gukoresha imiti yica udukoko mu masaha ya nimugoroba kuko birinda n'inzuki gupfa. Ku kibazo cy'umusaruro muke w'ubuki, avuga ko leta yashyizemo imbaraga ku buryo abavumvu bakwiye gukorera hamwe bakorora kinyamwuga, kandi bakamenya ko ubuvumvu bukwiye kubangikana n'ubuhinzi. Mwabonye ko hatangiye kuzamo ndetse n'urubyiruko. Kimwe mu kigambiriwe ni ukwereka abantu yuko ubuvumvu nawo ni umwuga ushobora kwitabirwa kandi ugatanga akazi keza, ugatanga n'amafaranga meza. Icyo dushaka gukora, icya mbere ni ukwerekana amahirwe ari muri iyi value chain y'ubuki. Harimo babivuze, harimo ari ukuzana ibikoresho, ari kwigisha abantu ko ubuvumvu bwa kinyamwuga bukora, yewe ari no guhingira inzuki ibyo zirya hafi aho ngaho, ndetse no kuzana imiti y'ibihingwa itangiza inzuki. Ibyo ngibyo byose nibyo twateganyije kwerekana hano, uko ahandi babishoboye ko inzuki zishobora kubana amahoro n'ibihingwa kandi buhinzwe mu buryo bwa kijyambere. Abari muri uyu mwuga wo gutunganya ibikomoka ku buki bagaragaza ko hari n'ikibazo cy'abacuruza ubuki butujuje ubuziranenge, ngo uzasanga bashyizemo isukari, amazi n'ibindi bintu bavangavanga bagamije indonke. Ibi bemeza ko biterwa n'umusaruro muke w'ubuki. Ikindi bavuga ko kibagoye ni ukubona ibyangombwa by'ubuziranenge, kuko ngo hakirimo amananiza. Kuva kuri uyu wa kabiri kugera ku wa gatanu ni icyumweru cyahariwe guteza imbere umwuga w'ubuvumvu, hani wiki mu rurimi rw'icyongereza. Mu Rwanda hari abavumvu 120,182, amakusanyirizo y'ubuki 50, inganda zibutunganya 20 n'izindi 10 ziri mu nzira yo gutangizwa. Ikigo RAB kigaragaza ko mu mwaka w'2011 u Rwanda rwabonaga ubuki bungana na toni 3,423. Uyu musaruro warazamutse ugera kuri toni 5,800 muri 2020. Ni mu gihe abanyarwanda nibura bakeneye toni 17,000 by'ubuki. Intego ni uko mu mwaka w'2024 hazaba haboneka toni 8,500 z'ubuki. Jean Paul Turatsinze, i Kigali. Reka tuve i Kigali tunyarukire mu karere ka Nyamasheke.